Wisman itu sang wakil. Saya dong enggak sarang cuma doanya sarang margi piang, nek margi. Menang dulu, menang. Menang. Oke. Mari jebos sayang, Menang rebut. Bang Sami boleh musolah dulu. Yang lunas majang ring sepeton. Ngatre dulu paling gede ngatre.
turun musola sampun ngatur ngayah nen balik jebos ngatur ngayah nggih